जोंनि बर' माहारिनि मानगोनां सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोननि सेराव स्पेशली मानगोनां दुर्गादास बर'नि मोनसे बिबुंथि होनाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय। बेनि सिगां आं रावखौबो थांखिनानै बुङा जे जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडारफोर दङ, जों रायजो राजानि बेसेन गोसा भटखौ लानानै जों रायजो राजानि हेफाजाबजों थुलुंगानायजों दिनै पलिटिकेल प्लेटफर्माव सासे पलिटिकेल लिडार जानो हाफैदोंब्ला रायजो राजाखौ फार्स्ट अफ अल रेसपन्स खालामनो सोलोंग्रो। नों दिनै जाय रायजो राजानि थुलुंगानायजों, जाय रायजो राजानि बेसेन गोसा भटजों सासे लिडार जानो हादों, नाथाय बे रायजो राजानि सिगाङावनो नों दिनै जौ लोंनानै बा बायदिसिना फावथिनानि गेजेरजों जों रायजो राजानि सिगाङाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओंखारफैनानै गोसोबायदि आबां जाबां बाथ्रा बुंफैनाय, गोसोबायदि आबां जाबां एक्टिं केरेक्टार देखायफैयोब्ला जों रायजो राजाफ्रा सिरि नायबाय थानांगौ नामा? सिरि नायबाय थानांगौ? नोंसोरनि बेफोरबायदि फावथिनाखौ जों नायबाय थाया, मिथिबाय? आरो नायबाय थानांगौनि जोंहा सम गैया। आरो फैबाय थानाय समाव जों रायजो राजाफ्रा जुदि सांग्रां जायाब्ला बेफोरबायदिनो माखासे नायथावजायि नुथायफोरखौ नायनानै जोङो थानांगौ बायथ' जानानै फैगोन। बेवहाय BPF, UPPL बा आदार बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ सार्थबादि खालामनानै बाथ्रा बुंनांगौनि बेयो दा सम नङा, मिथिबाय? लिडारनि क्वालिटिखौ नायनानै, लिडारनि आब्रुथिखौ नायनानै, लिडारनि माखासे बिहेभियारफोरखौ नायनानैसो जोङो बै लिडारखौ जों सापर्ट खालामनांगौ। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि बे स्टेजआव जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव माखासे ओरैबायदि सानैसो पलिटिकेल लिडारफोर दङ, गोसो बायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों रायजो राजानि सिगाङाव एक्टिं फेसन दिन्थिफैबाय थायो आरो रायजो राजाफ्रा बैसोरनि माखासे ड्रामा एक्टिं फेसनफोरखौ नायनांगौ बायथ' जानानै दङ। आरो बैफोर सानैसो लिडारफ्रा ओरैबायदि माखासे बेबहार खालामदों जोंनि हारिनि सिस्टेमनि गेजेराव, जेन गावसोरनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव रावबो माने गोरों सुबुङानो गैला, रावबो माने साननो हानाय गोहोनि सुबुङानो गैला। बेफोरबायदि माने केरेक्टारनि फावथिनाफोरखौ माने दिन्थिफैबाय थायो। बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा। आरो बेफोरबायदि थार्ड क्लास लेभेलनि लिडारखौसो जों रायजो राजाफ्रा सायख'बाय होनब्ला दे बेखौबो मानिबाय जोङो गिबि खेबनि थाखाय बिनि आब्रुथिखौ जों मिथिस्लाबदिया। नाथाय जों दाथ' मिथिबाय, दाथ' जों बिनि आबुं सावगारिखौ नुजोब्बाय। दा फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि आखुनि लिडारखौ जोङो सापर्ट होबाय थानांगौ नामा? रायजो राजा नोंथांमोन, सापर्ट होबावनांगौ नामा? साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन। जोंनि न'खरनि पलिटिकेल हानजा होननानै बुङोब्ला BPF आरो UPPL। बे BPF आरो UPPL न'खरनि मोननै पलिटिकेल पार्टिखौ गारनानै जोंनि हारिनि बै पलिटिकेल लिडारफोरा आरो नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेराव आं बुंबावगोन जे जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमा बबेबा आदार स्टेटनि पलिटिकेल सिस्टेमजों बा बबेबा गुबुन हारिनि पलिटिकेल सिस्टेमजों रुजुजाथाव नंखाया। आरो जोंनि हारिनि, जोंनि माहारिनि माखासे थासारि आरो सिस्टेमफोरा बै गुबुन हारिजों रुजुजाथाव नंखाया, गोबां डिफारेन्स दंखायो। बेखायनो जोंनि बे BTC पलिटिकेल सिस्टेमाव स्पेशली जोंनि न'खरनि पलिटिकेल पार्टि होननानै बुङोब्ला BPF आरो UPPL। बे BPF आरो UPPL जोंनि न'खरनि मोननै पलिटिकेल पार्टिखौ जायफोर जोंनि हारिनि पलिटिकेल लिडारफ्रा गारनानै दिनै बै बबेबा मोनसे गुबुन पलिटिकेल पार्टियाव जयनिं जाहैदो, थांनानै खामानि मावहैदो आरो बै गुबुन पार्टियाव थांनानै जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमखौ बिसोरो सालायनो नाजानाय, खामानि मावनो नाजानाय। बे बिथिंनि बेलायाव जे बुंनो गोनां बाथ्रा गैया। नाथाय मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो, जोंनि न'खरनि थाखानाय BPF आरो UPPL मोननै पलिटिकेल पार्टिखौ गारनानै, एंगारनानै जायफोर जोंनि हारिनि पलिटिकेल लिडारफ्रा बै गुबुन हारिनि गुबुन न'खरनि पलिटिकेल सिस्टेमाव थानानै जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमखौ सालायनो थाखाय सिमां सुजुदों, नोंसोरखौ मालाबाबो साक्सेसफुल जानो होनाय नङा। आरो जाय पलिटिकेल लिडारा दिनैबा बेवहाय, गाबोनबा बेवहाय आरो समफोर आरो बैहाय खुनु मोनसे माने दिदोमथि गैया, बे पलिटिकेल लिडारा जास्ट फर गावनि मतलबनि थाखायल', गावनि उदैनि थाखायल', गावनि मोननांगौनि थाखायल'। आरो बे लिडारनाव जोंनि माहारिखौ लानानै, जोंनि हारिनि सिस्टेमखौ लानानै बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों खामानि मावलांनांगौनि जेबो बिहा थांखि, जेबो एजेन्डा, जेबो प्लेन पलिसि गैया। बियो जास्ट फर गावनि मोननांगौनि थाखायल' बियो पलिटिकेल सिस्टेमाव स्टेन्ड खालामहैदों, जायनि थाखाय बैफोरबायदि आखुनि माखासे लिडारफ्रा दिनैयो BPF आव गावसोरनि लुबैनाय बायदि मोनैनि थाखाय
UPPL आव जयेन जाहैदों UPPL आव थानानै गावसोरनि मोननांगौ बायदिखौ मोनैनि थाखाय दिनै आदार बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव खारनानै जयेन जाहैदों खुनु मोनसे भेलुआनो गैया आरो गावबा गावनि भेलुखौनो बिसोरो भेलुलेस खालामनानै लागासिनो दङ गावसोरनि मोननांगौआ मोनैनि थाखायनो बेफोरबायदि साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेफोरबायदि हाबाखौ माबोरै मावनो हाखो होननानै बुङोब्ला जों रायजो राजानि बेसेन गोसा भटखौ लानानैसो जों रायजो राजानि हेफाजाब लानोसो बिसोर बेफोरबायदि नाटक ड्रामाखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव दिन्थिगासिनो दङ बेसे लासिंसिंनि बाथ्रा नायदो रायजो राजा नोंथांमोन जाय मानसिया दिनै रायजो राजानि हेफाजाब मोननानै रायजो राजानि बेसेन गोसा भटखौ मोननानै सासे पलिटिकेल लिडारनि आबुं महरखौ मोनफुंनो हादों बे लिडारा रायजो राजानि बेसेन गोसा भटखौ आरो रायजो राजानि थुलुंगानायखौ मिनिंलेस खालामगोन ना खालामाखै एसे सानदो एसे एलार्ट जादो रायजो राजाफ्राबो फैबाय थानाय समाव যদি নাই আপোনালোকৰ অধিকাৰত হস্তক্ষেপ কৰিছে পাই থকা অধিকাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে দিয়া অধিকাৰ বিটিসি চুক্তিয়ে দিয়া অধিকাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰে লৈ অহা অধিকাৰ সেই অধিকাৰো খৰ্ব কৰিব বিচাৰিছে প্ৰমোদ বড়োৱে সেই অধিকাৰ হৈছে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে বিএ বিএসসি বিকম এমএ এমএসসি এমকম অজস্র শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী আছে সবেই আশা কৰে বিটিসিত থকা সকলে বিটিসিত থকা খালী পদসমূহত চতুৰ্থ তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰি হলেও মোৰ ল'ৰাটোৱে মোৰ ছোৱালীটোৱে পাব আশা কৰে আর এই যে অধিকার হাগ্রামা মহিলারে চুক্তি করি দিল্লির পরে কাড়িয়ে দিচ্ছিল এই চুক্তি কিন্তু প্রমোদ বড়ো এনেকুৱা এগৰাকী নেতা দিছপুৰৰ ওচৰত অস্ত্ৰ পেলাই দিছে প্ৰমোদ বড়োৱে আৰু বিটিসিত থকা সমগ্ৰ ভেকেন্সি 26,000 পোষ্টৰ লগত তেওঁ ইয়াৰ পৰা ভেকেন্সি পঠিয়াইছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ বিটিসিত ৰৈ থকা ল'ৰা ছোৱালীসকলক বঞ্চিত কৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী ধুবুৰী বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰ জিলা কাৰ্যালয় বিলাকলৈ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি কৰিবলৈ আহিছে এই প্ৰমোদ বড়ো যদি থাকে মইতো ভাবো এটা সময়ত প্ৰমোদ বড়োৱে এই বিটিসি বিক্ৰী কৰি দিব পাৰে মোৰ বিশ্বাস নাই তেওঁৰ ওপৰত একমাত্ৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰ ইজ্জত যোৱা 4টা বছৰে মই লক্ষ্য কৰিছো আপোনালোকে নিজৰ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি দল কৰিছে নে নাই নাজানো কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰে ডাঙৰীয়াই যেতিয়াই বিপদত পৰিছে প্ৰয়োজন হলে নিজৰ সম্পত্তি বিক্ৰী কৰি এই দল জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে হেজাৰ প্ৰণাম জনাইছো ইয়াৰ পৰাই তেখেতক মই এনেকুৱা সভাপতি আমি শুনাত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ সভাপতিবিলাকে উল্টাই কেণ্ডিডেট বিলাকৰ পৰা পইচা লয় ইমান টকা লৈছে পঞ্চায়তত সিমান টকা লৈছে এমএলএ এমপি ইমান টকা লৈছে বুলি শুনিছো কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ এতিয়া সঁচাকে আপোনালোকে একেলগে আছে কাৰণে ধৰিব পৰা নাই কিমান ডাঙৰ কাম তেখেতে কৰিছে আজি সেই কাৰণেই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই এই দলটো এটা পৰিয়াল বুলি ধৰি লৈছে নিজৰ সন্তান বুলি ধৰি লৈছে আৰু আপোনালোক এই দলটোৰ সন্তান হিচাপে লালন পালন কৰাৰ কাৰণে সৰ্বস্ব দিবলৈ তেখেতে ৰেডি হৈছে আপোনালোকৰ দায়িত্ব আৰু বাঢ়িছে আমি বিটিসি ঘৰ এখন সুন্দৰ বিটিসি হৈ গৈছিলো সেই বিটিসি শান্তি আনিছো বুলি কৈ প্ৰমোদ বড়োৱে এচাম মানুহৰ ওপৰত অশান্তি জাপি দিব বিচাৰিছে যাৰ ঘৰত মাটিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা নটিছখন যায় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আপুনি শান্তিত থাকিব পাৰিবনে আপোনাৰ যদি ঘৰত নটিছ যায় উচ্ছেদ এক অশান্তিৰ পৰিৱেশ প্ৰমোদ বড়োৱে সৃষ্টি কৰিছে আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অশান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে প্ৰমোদ বড়োক আহ্বান জনাইছো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে 2003 চনত যিখন চুক্তি কৰি চিৰদিনৰ কাৰণে বিটিসি অসমত শান্তিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজনৈতিক অশান্তি প্ৰমোদ বড়োৱে সৃষ্টি কৰিব আমি কিন্তু বাদ চাই নাথাকো আপোনালোকে কিন্তু বাদ চাই নাথাকিব হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰগতি বিটিসি কৰিছিল প্ৰগতি ৰাজনীতি কৰিছিল ডেভেলপমেণ্টৰ ৰাজনীতি কৰিছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰী
RCC ব্ৰিজ গন্তি কৰিব পাৰিবনে কিমান বনাইছে হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়া পাৰিব গন্তি কৰিব কিবা সংখ্যাহীন RCC ব্ৰিজ কিবা সংখ্যাহীন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ৰাস্তা বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ৰাস্তা হাগ্ৰামা মহিলাৰে বনাইছে তাৰোপৰি ইউনিভাৰ্চিটি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ মেডিকেল কলেজ বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁ তৈয়াৰ কৰি বিটিসি তৈয়াৰ কৰি থৈ গৈছে সোণালী যুগ দি থৈ আহিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰমোদ বড়োৱে মই কৈ অহা কথাবিলাক কৰি তেওঁ আমাৰ অধিকাৰকে খৰ্ব কৰিছে মহা অভিযোগ দি যাব বিচাৰিছো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া সেই দুটা অভিযোগ হৈছে ঘৰে ঘৰে চাকৰি এটা ভূত এটা চাকৰি বুলি কৈছিল ক'ত দিলে প্ৰমোদ বড়োৱে এই অভিযোগৰ প্ৰমোদ বড়োৱে ৰাজহুৱাভাৱে উত্তৰ দিয়ক আজি প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তুলিছো মই ক'ত ঘৰে ঘৰে চাকৰি ক'ত এটা ভোটৰ বিপৰীতে এটা চাকৰি আপুনি দিলে এই অভিযোগ প্ৰমোদ বড়ো বিটিসি চৰকাৰ ওপৰত মই আনিছো 1 নম্বৰ মহা অভিযোগ 2 নম্বৰ মহা অভিযোগ আপোনালোক বিটিসি ৰাইজ এতিয়া বিটিসিটো নাই অসমতো নাই ভাৰতবৰ্ষতো নাই আপোনালোকে সুইজাৰলেণ্ডত আছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আজি এই দ্বিতীয় অভিযোগটো দিছো ক'ত তোমাৰ সুইজাৰলেণ্ড এই অভিযোগৰ উত্তৰ দিয়া প্ৰমোদ বড়ো মহা অভিযোগৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰে বনোৱা বৃহৎ বৃহৎ ৰাস্তা কেইটা মেৰামতি কৰিব পৰা নাই সুইজাৰলেণ্ড বনাই দেখায় মেৰামতি কৰিব পৰা নাই সুইজাৰলেণ্ড বনাই এতিয়া আপোনালোক সুইজাৰলেণ্ডত আছে এই যে সুইজাৰলেণ্ড বনাম বুলি কয় ৰাস্তাই তেওঁ ৰিপেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলে